me busu mi moja ma body dama me yedi na fira bocha bagana Okay. na se do nyankopon me bo nyankopon kume ama ma boni chemu a so titi fufufu na ma na di yes am wu am nko okay anya sa me de Ajagurajah move be na prekodan okay me kam ba sha mi me de camera beto so ama Ghana fo nyina suru me okay me ne ma ne me man kada me bota sani shada bopa sen ko fon tramoto so mom tuo Abusia audio bi eba abontin ana airtress sofo buache a oye D4 kwabnesia ma ni nua a wakakodi amanone no a police for action wo ho a ka be say ye boni na bagana na sana so di achi no na ayese no kura bia eni sa ensim nemum na manfo susu se D4 kwabnesia ma ena ehye kira opese ne nua na police for achi no edni fi abrochi eba Ghana ha na ene video aba beto montin no airtress D4 kwabnesia ma tress ni obeye bia sunsum fam honam fam obebo ne nua ne dam ewa abrochi ho emye na ba bedrum ewo my Ghana ma Ghana ni hu se ono D4 kwabnesia ma no tumi ye ka se tumi a ewo na sa video na mesa kam do so subscribe my channel we too much gh so won ya am so subscribe man na fe mi notification bell ni so se na be ya upload bia onsa ebetimi aka ebusia ya hye ensem na se a ye Ghana ha na Ajagurajah movement ebae na nipa odano no eni D4 kwabna esiama o chese ne bofo de ne adwuma no e de Ajagurajah enu ntini edin sofo Ajagurajah eda no so no na o hye ase ne muso ne nua ba kwa ne na omontam de na mframa kra emfa ho ene sofo buache ne tade shim ne bible akenkan ne life ahodo obeye ne dwumade bi obeye ne duane bi obeno abia ne hu se one ne nwie na edi dwuma na o tie aduane ne nua ne chenam na ne nua no tie aduane na ne nyina eye enkabom a wo montam na abusua ye hu ne ye afede enuanom adofo yi ababeda ne atamfo a entokwa etusi wo montam a sofo buache be so life ekeka ne de D4 kwabnesia ma so ebe so life a ono suma ne nua no emu aye keka nsem bebre e de fa nnuanom mienu ehunene video ababeto monten no D4 kwabnesia ma akasa kire se ne obeye bia ode bebo ne nua ne dam amede ne fi abrochi ababedru Ghana ha no ono D4 kwabnesia ma ebeye okoso kan ye kantam se ode ne yem bakra etuso se wanya ene na ka ne bofo Ajagurajah no ne nam no anka onku ne fi atasefo asase so wo kire se ne nua no obebo ne dam edna bo man Ghana mu abemantam no atete fufufu amanedi teme busu mi moja ma body dama me yedi na fira bocha bagana okay na se do nyankopon me bo nyankopon kume ama ma boni chemu a so titi fufufu na amanedi sanity yes am wu am nko okay anya sa me de Ajagurajah move be na prekodan okay me kam ba sha mi me de camera beto so ama Ghana fo nyina suru me okay me ne ma me man kada me bota sani shada bopa sen ko fon tramoto so mom tuo say me kawo social media me se ma money dama me afa na wa ma me nya me nje bakara mfiri ni nsa basa physically my yes am ka me ko me viet mu nfa so waje obi bibi mana obi abeka wo ye obi ma waye ni bibi mana happy ndama up till now no ye adwuma I mean from morning nche correct I've done so many things I'm not proud of. Nipa bibira mama dia bufu ni akoma ayade. I am not proud of it. It am saying I'm from born in Germany. And it's still working. Kopim so be wu. But can you reverse it? I wouldn't. Na mi anka se mabusu ani me body dama me yedi na fira bochira ba. Me kan wona live so akira. Mi ankasa mabusu mi moja ma body dama me yedi na fira bocha bagana okay na se do nyankopon me bo nyankopon kume sasa we say e beda bonche na you were serious about it yeah asema na me ka no me se mi ankasa mabusu ani ma body dama me yedi na spray mu aba ama ma boni chemu a so titi fufufu na ma na di sanity yes am wu am nko okay oh ye wonu anche why say wonu me pa cho o de me mo bi adi me see me ma yedi mi ankasa me moja fira bocha bagana me yedi che ya bonus ne okay anya sa me de Ajagurajah move be na prekodan okay me kam ba sha mi ka ya me nja kra ne kra hwe dana jai kwabra wow me trimo den rough uni me but so what's we busu other me press there pa beba also but if you go beyond
Mika 7:6. You only have to the Bible, you have to the patch of the Question Oh, ka Bible. question now be me quotation. Mika 7:6. Osi obaba ni bunaja osasani. Baba yi bunaja sansani. No baba so witia ne na. Na baba so re tia ne na. Na ase so re tia na. Na so re tia na se. Onipa fiefo ye natamfo. Hwe, na na jai. Kwabra the power say a year. Don't know be here they know why you very careful. Say you want say whatever. And I what say busuani. You may catch a Ghana for say. Or you busuani. Me the camera better so. I'm a Ghana for you suru me. Kwabra be da bonte say your friend say wo settle busuani out your friend say one man police for police so no. Obi obeka say na chiro bi amasa obo. Me no ada aja. So what my immigration so near the me kabo for Ajagurajah me bonya kupo twedi amponku me say me ma report wa busuani ama home office o mo nkokire nya me nkumi ontwa me koma Ajagurajah movement ngu e bia na Ajagurajah bofo na ada ne ho bibia kwakoye saa am de minim obetuma hwe kwa mo settle o de tira ho ara ka me nama ara tira me namu ana nko boys di mechi saa kan so me nti saa ni brother sani shada bopa sen ko fon tramoto so momtuo ni pada bro won sere aye busuani da wanu de nyame busuani okay ba mo nyina na de busu ono me tamfo de di agro we ni pada sani one spirit adaroma ni pada sani wow because o mo hunu sa wotaba ha o mo hunu sa betaba say eti onsen kan no meba me post to flyer 1 week ahead say me post to flyer 1 week ahead then am meba na abaka tra we se post to etu ti be plan by him say that say wo ba ha say ya am telling no moto pe ku ato akune ni pada sani bo fa Ajagurajah so woni makura duro dabu we de nyama busuani na ni pata mi o ni pada sani chama o mo se ma fa bebe no kure bebe so de ma fa no kure era so ma bebe am fa no wa shi but problem ni say catch o mo bebe o mo ma fa no o mo ni se ho wa shi no o ma ko ho ye catch o mo se o ma ho ye je fa na ma fa no kure eni esa de be go ni ma bebe esi bia o ma ko ho bebe esi wa sa su bia o ma ko ho mo ko en so ye so ma ho ye Kwabra bebe am fa na ho shi de fe na Ajagurajah no kure okay Kwabra your friend say another story be and also by ya Amoka say di nyina akoye bibi to say yawodie ukwa outside adoya wo yie no money ade no affect ubusuani and I me so be kira wo se meko so aye no kure e ka o mo nkura kam de sika de nyina ma busuafo me fa mawo me de ma bontin so ni de oni bi adi o se pete do pete no adaroma kira Nigeria ni won kire ne da no Yesu se wan ni mabusuani hwan na ye minua ni mo amotete ha no na de na busuafo de ye Yesu to timi ka asem no nokre busuafo akire ni shege Kwabra na just say ya heto big time chamai me se me nkasa na me twanya so obi beba so this time around a boot for boot Ghana Kuroma. So to be general case me pesa me body me say me kawo social media me say my money dama me anfa na wa ma me ya me nje me bakra mfiri nsa ani ba more than 14 na so da omo nim me busa omo outsiders e patcho say ya so da he na ni pa na bodama ba me donya nkopon me kabela nkusa metim okay me kwabra siama chopa where we have gotten to apacho nim okay also on fancho kai Proverbs chapter 11 verse 24 also obi wo ha opete what it is sika no nyini mako nso obi nsa obi wo ha opete o sika no opete na so okoso dore ala okoso dore no obi do adona tena wo bi susu di adona wo ye pepet na sika no so na so ehia na ara so be hia no koi enhira kra bedo srade de enhira kra bedo srade na de o ma ebinum me no manti o se de o ma ebinum me no manti de o ma ebinum me no also be den ono so be men they want me to spend the money on them. I will not spend the money on them. I'll spend the money on outsiders. Adentia. Me car say you busuani be pia me car. I want to for ni be pia. O de busuani bi akwa abroche pen. O say, o de busuani bi akwa abroche pen. 50+, you know the answer. Don't do that. O yes America. Onim ni nyina. You knew what I was doing for the person. Guy. What am I anya hwe no? No correct. 50+ jade o ye no. That be the reason why the reason why me bisano
said ya woka se me nim no me ntia se eda bonche se onye bibia ma tira me ka se wonim you know what is abusu panyin no ba ne ba ne se me nya hwe ma ne da no kre so nya hwe ma ne da dana utukura ufi yawe nipa da se ni e ti also so di to wofo fa to wofo ti ba ka jo so wo ye adwuma mfa busuafo men no kre akadia no mde ye mika o se nipa fiefo na ta odifo mika o yo edi abusia ye video ya ko hwe ni eti se na edifo kwamnesi ama e ka ne nsem ya ene ne wo kire ne kwa ebo brefi se hwe ne nwuma wo di na aduane a wo no ache yankopon a wo boni di oyodo nti ano den doba baako no emaye yesu su kire yese so bi fun ya penso ahodo so ene ye fa bone nche na die ya na wo moja beye wo a eno nti wo ntimi mfa bone ncha akwakoduru se na se edom na edi wachi na wo so wo do mu konya me ho no na ne kwakwa ne se na ne wo ye nyina na ekosi se we nim na ya dwencha mafo e kire e wo video yi hu nim se won so wo bi a wo be kire ma ye wo comment wo we ye ne se we no mi subscribe button so too much that notification bell no aka ho se na be ya upload bi e be bia onsa ebetimi aka ebusu so ko Facebook so a e ho so e too much ya no like no a share wo ho so e de ba me that's background